tuni ni sim nga thakau kum sang ni la som ni lugum ni ko inzong thado thu su a ko nin wanoi thu su dang ho thado pa ba ki le do ngai tha na nei ki taw hite paw hin le do alin sing sun thu su hin sima ke ma wa si Nitan boina umzawa pat ku kite ki ang bol zinga UMMGPL committee in dem na nei Nitan boin a umzawa pat ku kite chen na ko phabem ho ki ang bol na legi gi na umjing na chunga urang pat mong nei lang mol hoi phai wal tabi phai pi jang le LT bang ko UMMGPL committee in dem na ni je tuni ni sim nga March 2026 ni ko a UMMGPL committee in tu su abol na chun zalhan dan ko PM vel chun watal bi ko a alto karle gypsy khat ahungin asunga to ho chun lumilin hau kip chen inchu pretor bamin anase kum ubi chule chithil se bol ho chu thoye lamhlong zonin nazam mang tawi ati Litana boina umzawa patnin hunghun muna tangkul naga Foothills Organization TNFO in Houghton blockade abole kuki zatle nam ho ko ma thun loading in ngai cha poimo thilelo ki pu ho tingubi ati Hichi godmonga kusunga ngai cha thilelo ho akon kil ha sa na ding na to hi lungthim gal ki sa na hi ati UMMGPL committee into su abol na achun mahajab muna tangkul volunteer ho mi agi naw chung changjong amin pha in ahi Ache san sim 14 February 2026 ni ko a thangam bai te thing le za chi chu anakilam tinin gi na nakini je islampi na ahin ho ki na hi le nikitha ding hi an TV ati Chule ache san sim 23 February 2026 ni ko achun nu phalthing bai te mo so na chi chu aniki ang bolin volunteers on automatic mai thal ho anabel savin ama nu lo mun ta kile ki na lo dingin gi na abol be ati Digital so ho chung chang hin concern authority hon itabanga me hala pang ho amat do na ding rocket wall ho le yemle thal puma mi gi na nei ho kiloi khom na ki do na ding in nge na ne je so le angai nge za thil le lo angai so ho boilo hela ki pu the na ding dan kala ki koi bung han checkpoint ki su mang na ding so le legal action ki la ding in UMMGPL committee chun nge na zong ane ye NDTV news ako na akimu dung zu ye chun Iran le Israel gala hi Pakistan zong hi country zosil a chonglut masapian hi theiding din muna hi news report a ki mudung zu ye chun Iran in tuni a Saudi Arabia a drone khat akap lut chu Pakistan in asate in kinoi sin in ala in warning a hin walin a hi Pakistan in Saudi Arabia apan PG a hi le tu pe na hi Pakistan in GULF countries izan ham to military lampanga line hoi ta se mahin adi a Saudi Arabia to alliance sem hoi pe hi ji a hi Saudi Arabia hi na sata back up abol hi Iran bana GULF country ho attack abol zom a hi le Pakistan jong Iran Israel gala hi achomlut masaloi di hi dan warning hin bol bin hi Pakistan sain achun adi a Saudi Arabia in Iran akuna trade amu ki na hi le Saudi pan pi a military big up ki bol jing ding hi ati tu chet in wang Pakistan hi chi Middle East ki do na hin azau chet 9 pon hin mabana azau thediu dan hi dan warning hin bol hi Zilirong Zatlanda Municipal State Hilole Territorial Council demand a ball ke ACPC in de sa anani Zilirong Zatlanda Municipal State Hilole Territorial Council ngi na hi de sa an akine tin cookies through an identity protection community ke HIPC in aseje Zani ni simli March 2026 ni ho a KHIPC into so ball na achun Zilirong United Front ZUF le India government ki ka achi hazing political tok jong hi aphalam ta solution na dingin kinep na jong aphongin a hi le ku ki ho le Zilirong zat le namte ni bit ta le hoita na thon dinga ama right le interest so ki vel bit na dinga government in pan phata la dingin nge na jong anejin a hi Kangpu pi ko pi sunga chiang sipai penson jo se jingni khule north east gam kaya GOC visit rally kingon a ko pi sunga X-Men jo se le koi te bang CSD aman hloma thil ki cho nom kila anong civil hon jong ache thei chan le mahi Markhana jong ding a hin ahung nom chan jing ka punggit AM le Thomas Grang pang SBI mailenga basli hung ding a hin loile gol adi a family penson ho in kigel kho chi di vin team ne le sa na hin kinejin a hi Ichan chu hi tun la a thinglang dus ngayu muntina thadu thu so ngai zo se na bon cha bin mangpha